Wacha. Karibu sana kile na ndiye mbango ya chanja muka thijiri kiru kita na ikia 10 mambo vipi arani na bahati kiru kina namba ya SMS together tukithimuru kiru ruari twina Kiki Bensida. Karibu sana Maisha. Ipo ya muno ndula na Karemi County. Yes. Nguretwe kwithira ndi arukiriro ruari. We moyo. Ai. Alive and Kiki. Kiki, what is happening? Where? Azimio in Meru town? Meru County, that is. Ndronere kwe clip ndiregiro bokiare na mugambi njara imanyara. What transpired imbie yongo weta nambe? Karemi mbete keria nkethia mumero. Mubakerie. Nambaire ini on. Muthikiria wa Weru FM na mutegeri wa Weru TV. Ndi arukirirwa ruaringi ukethakia. Ini waku Gakii Mbui urawiyekene kisiasa ja Mbensunda na ini nkuromba giti kia woman representative Meru County na kiama gietu kia Jubilee na ndi aruarito araniria Choke kiure ya kwa what happened? Kana imbio yongo ikurengi imbi benya ite ibiruga clip kau Kiki na kaita kuthira burara na ile bobo sana na muhambi imbibi kuendelea ni ndosia Azimio rivalry, I mean sibling rivalry kile Jubilee, I mean kile Azimio Mwambi no coordinator. I thought nobody umuthikira. Well, ukiari ukiuga mugambi no coordinator no mwanga twire Meru mana mantu boya kari coordinators ba Azimio Meru ni baile na tumwe na satande kithira ibwene announcement ira ya bwithirwe ni arakinoru reto areo kuri na PS David Bario ni Azimio coordinator in Meru na kuina secretary general wa Mbas Party ambaye ni Mugambi Manyara. Kwa u Ameru iba menyete ka kwindi twina coordinator omwe Meru twina coordinators baile umwe wa Mbas Party na ungi noe arwamirite chiama bibinge Jubilee, PNU and all other parties. Yes. Na rira announcement bwithirwe guterirwo umwe noe superior kirungi katwerirwe these are the Meru Azimio coordinators. But Mwambi was just kerasia ukuwip, you know, kuwip Azimio Pedro Bakio anasema Mwambi burako kari ndula na Karemi mboe ka history kindogo pura siasa cha Meru chithite chikara in the background nonto jaundi kiamene kia Jubilee na basi nio Bash Party ina mtu au compete na uni kire gitiki kia woman representative ibethirite bakigeria muno secretary general unethirite akigeria muno ndo irambitirite ni nyingi muno bakigera kia elimination methods ikenda bambe baibele kutwika their candidate kana mtu ra uchindana na kiama kia Mbas na utiwa kieni ine wenka ibageretie mantu jama ingi including kuandika barua Jubilee House kenda certificate ye kwetika ume nkira wa ingo support candidate uto Azimio yani mbekeri mantu ya maingi muno lakini yote kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu twachindana ture athai so muntu no ka kugeria na yekene na njira imwe imbe muno no yo mantu arageragia kumbwitheria akithwana kia no andingire thimo kumbira ati antu bonde bari Azimio ati kethero ti supporting governor kiraitu murungi nitakutoa Azimio like seriously ondite Azimio wewe hii Azimio nataka niambie wa Meru ndiye aru arirukiriru Azimio ground ni rari very hostile kana itira Azimio tawe taika Meru CS Peter Munya Mheshimiwa Mporo wa Bori na oni Gakii Mbui-Mucui na atongeria bangi itwinka twithirite tukiendia Azimio Meru tukimiweta na rietwa na rietwa bwithia ground ya softeni kwina muntu awetwa ngavana kiraitu murungi akwenda gutumira wave iratukirietete ya Azimio kendo na re-election we atwire kwira antu atiri au egoro ringire iyo ria bokenda ni ndienda kure kwe ngavana like seriously ikwira antu atia ku riu no ntu create wave na bamunya na bamporo na other leaders no eno ntu
na ichieta a political maestro arienda otumira wevwe ona mbi ona re-election then ndio secretary general wawe akoya kwethia uni no ambi intimidate no it cannot happen no aikirwe clip neu it can't. I really wish Karemi Botomba kwa ile tukaona ga clip kauka tukatikira ga clip kauka Mbui na Mwambi kiki dene kuna Mwambi binonto Mwambi rino clip eu David yaka akwenda comment some tochiareo no to amwire manto amarumi and stuff no nethirite akindumanga muno kire forums imwe china kinya professionals anto yani manto tiomba kinya ko aririka no ti imagine muntu ja wako aria mara is this personal no ererwe ugat mara yani threats itena arairi ichiethirite akimpenderia oni so no nto ni baremerwe na basi huyo ibaremero kumbebaibia bura benda na by the way ndula nkwire for your information na mbere Ameru ndia Werudu TV ruari na Weru FM rating yekwa as at now ke race ya woman representative nio iriguru ke barabangi bonde na bibyo bikoro mantu bambasi no ntu bapushete kwe muntu wo business party no gavana bapushete bakwenda kwenderia Ameru banywe ya chloroquine nende manto ye yararemere nuko meibu ntu kwina this bitterness na ibu ntu boikerwere ndio nemwe antu bamenya ni achabuki kaba menyeretie mantu ja mathuku muno kwira ndio nemwe muntu utuchindana no etire arauga weto kiwa ngani abwithia ngani aita umenye bwega ithurano biathira tugakwijira so imantu bamenyeretie ndori atire kiki botwijire bwe nao na botuikie ko ndori atire eje ni political kana ni personal no ndo kuringana rware rwaku na Mwambi Manyara Mwambi really sounded personal. I may not on my part ntiomba kuwa ni personal no ntukote anything personal bichie kire woni nawe I may say it's purely political lakini nio menyo kethira ote mu siasa ote menya ko mantu ja ke siasa kujaria ke siasa na mantu personal jaria mbi so we aria kinya forum ne unaria aturumangete muno forum ne imwe botire ukona muntu au kwera mantu unimaginable ende alafu ya yambere ati we Azimio ne you must support kiraitu murungi over my dead body utebo kiraitu abwithiria Meru no utebo abwithetie no uti muntu akauma Azimio ne nara national government ya kutundictatira Meru county no to support for governor or for any other seat ne batwe twe atongeria tumenye atire mutongeria una reiterate Meru ngui yes na kundisavu wetatia re-election kinya kethira inkwenda kura Martin Ndula ntwire kuthetera haki cia Mumeru na ibu onto ndaitirwe Bensunda irietwa raumire no nto bakwaririe mantu ja Meru so ntiomba no nto inkwenda gete ndini ya kana ndre akwarie burambarakia kenda mbonete aite kiuge kaura una nkendelea kuritangwira nditano nto ndimutongeria yes so now kikindi windirori atire mbodia Azimio uwe Azimio tena muroirio ngiwe etike governor why can't you support Kiraitu Murungi? I cannot support Kiraitu Murungi because he has done nothing, totally nothing for Meru people. Na kwithira ari Azimio Azimio etiomba kumpush kana kumforce and support muntu rote ebu abwitheretie mbi abwitheretie Mumeru ituonete kabro ziba kuchero roba eka irotuku ibwithetwe ni factory yawe Kitengela Buo tomba prove kanda kwira you cannot it can be proved na manto janko ariandula ni manto jari na uma na mbomba kwira any agency eteka investigate why not you go and report if was chia I will if was chia governor Kiraitu Murungi on Meru people are unimaginable na woni Gakii Mbui-Mucui kurwa mambu anga support Kiraitu Murungi is your Azimio candidate Gakii Azimio etekuwa atire eteko woni my democratic right as Gakii Mbui embera support muntu ngona ateko bua ate no ntuture Azimio one we have built Azimio with this yes Peter Munya Mporo Abori
and other leaders. We believe in Azimio. Na kura ya baba inaingia kwa kikapu, it will be 80% in Meru County. Na ndo tukona yaka kareta thina je kura cia baba. Thina ikaretera kura cia baba. No to supporters bakwa ndibera tuna support baba na mama. Sawa sawa? Munyariwa tuna support baba na baba na mama. Kiraito Murongi kiumia kithiru going back aratwira kwira antu ringireni urapo kwenda mbi. Actually katwa buildire wave ya Azimio against his will and wish. Nende atumirite era you are, if you can't beat them join them. But kakwenda kutunjoin kendo na kura out of the wave we have created. Ende burankera antu the likes of Mugambi Manyara waweke kiburi chini, ibaike ruiku mionthi wakuje wakiwa wanyenyekevu. Muntu akethira na kwenda to mend fences tikuya na direta mbira, you must, we Azimio, you must support Kiraitu Murungi. No, I'm a candidate in my own rights. Gakii Mbui-Mucui, the woman rep candidate na kiama gietu kia Jubilee. Kiraitu Murungi in his own right is a gubernatorial candidate. Aspirant. Candidate. Yes? So, why am I being coerced? Kana no ntungo kinyeru ati no lazima support you Kiraitu Murungi. Nawe wait a minute. Otowo kinyerwa Gakii no ntoba kwithirwa ati muri Azimio. Na Azimio etena murerio ngi wetike ongabana. That is why. We bonkwendo kwira. Kiraitu Murungi aina muntu ando amiritie tuchindana no egitine giakwa kia woman representative. It doesn't matter. Wait. Ndula kinya wote nkinyeria mantu no mwanka wetere mbere amero oma. Yes. Proceed. Kiraitu Murungi na ndo amiritie muntu. His business partner for over 20 years. Patura akurita nwembi biashara. Na muruameti ya woman representative. Na areta muwete uya ka handbag. Akira anto nkupuretera the acting and the incoming woman representative. Ire kawera akuire na noe woman representative orari omo ankari re kipindi keke kaingwa. Ka ina kawera itire kenda gutwika muntu noe acting and the incoming. Muntu kawekera Meru ndawa abainyira metho yake rurite akwenda chalo kwa lazima. Reason being batwire no biacharene gwira kawira ethirite akirita na bwithiti a lot of civic education kiria Meru. Etete akabera tuona mbeche ianona ibati ko ya constituency wandi kethira iri na ianona billions tia Meru County. Akauri antu burachiona na antu bakauari sawa ibo antu kingangio na kireta ki face resistance imwe kwelero kinyamaia nende ona in case I get a second term in case I get re-elected na mbithire ndina a woman representative mwenda wazimu ya kawira mwangaza kethira sio ndina disturbances so mbete atia injokie my confident ambaye ni Felicity Nkirote Birere mufandi munenkere mbecha boye ya campaign yayo kietikiriku kenda woni mantu yanko bwithia ya development kana mantu ya mbecha cia Meru imbumbo kombokia itikarwethe china muntu okwaririe mantu yariku. So in other words a minute in other words kitikiki ya woman representative by the way and I'm clarifying this to the Meru people this morning. Kanda kangoika mantu ya werune peupe yetiki ya woman rep Meru County ongo chindana noe onde Gakii Mbui-Mucui Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi bwetete kati umba wikireri ndarombe etiki ya woman rep na ringi na kuromba governor sawa so akayukia mtu owe his closest person. So that's where your beef is coming from. Akamwira yokia tikiriku ende aneo Gakii Mbui akoya aumete tigani ya West Wera na iba kumenya I am not a pushover ndina favor inene na Murungu na antu ba Meru no ntu iba ichingwira mparitaira bibio tukurwira otibinge imukurwa kuona muntu okie kana project yawe yamba kuria kuona etikiriku two things Gakii na oma atikiona no ntu no mwanka twire antu uma mantu yele aki
Number one, owore kire Azimio. Yes. Right? Ou ambassador kire Azimio. Ambassador Azimio ene na candidates. Umete tiania. They are neighbors. Ongenwe umete tiania. Why can't you just sit and decide? Exactly. To take ayane kinya kura tiania. Tote karande na to decide non to interest chieto itofauti. What are your interests? Kwera interest chieto itofauti na atia. Only a people's project. O babu bombiketo nanke ya TV ne yenu kinyare nda arombete kya tigane West constituency. My leadership is people based. I sacrifice a lot. Kana indirita muno kote vianto. Ya dhaimbe ye terendi une TV ne ngotomirwa message ndaka mtoto atetheti muno kwena a young man wa tietwe na mwere gitara covid arakeria arakinyithwa nthi areya arekwa samwea arararia mwere ne thanduku rwa mwekuru rungu rwa rori. That man inda wokete anjane with him inda mubwithiriti arambe ithatu mwekuru ina cancer. No komenya I took up the matter ndane kandira ishuire wekire Kenya Law Society igambare awere abwethua na compensate last year ne thirikari plus well wishers ndabareta amwe twamuchangire mbecha chiaba 800,000 haimbe yete interview ne mwenda kalele auntumira message ya antumira nyumba yawe mbecha iretire arambiria biashara ya spare cia bikibiki biashara nitite boya muno twana tuthatu turatirwa tuoni mwekuru wawe to school without disturbance nende he has gone ahead nyumba te nkaboni awaka nyumba ya iga full antumira mbira thank you so much mheshimiwa no ntubwo kure ndi thaire ko nara kithibwe na records tia mwekuru ndakaira nyumba arara nyumba ikaria yakakurara ome loina nwenda mwakira nyumba iga erumu yana inya. So mine is a calling. I am called to serve the people of Meru. Kana oniri ni mugeto yunde na yu onge noe i project ye governor akerwa yukie tikikenda to endelea kuria mbecha cia Meru uti muntu oturia sauti ereko. So these are two different interests na ate ombombera wetu ria Azimio ate to karende to itukarende twarerie oni mbitikirwe benele kuritira Meru ngwe burambe tate nikwenda ukuria push comes to shove kikibo kerwa kwina zoning for example matoba kerwa no zoning yeye akaremi itwathiririe mantu ya zoning muntu aina certificate yewe kuma kwa IMBC story na zoning utire I think itira nonto bwa Gilu the other day no ari clear na ari na certificate nero na kinyukire Malombe the other day Madhakarua ari tharakanithi yao Azimio ye na rwiri bathatu betikio ngavana tharakanithi araberere twatiwa na mtu mwenu wao keta ndebere ndi ura wati wari yawi mandu twakarande twaririe owere uri ndotiwa nite what is your history with the people of Meru kana nara wethiro riri urarita ngui wethirite ukibwithia atia. For example antu bamwe tuchinda nabo karimi ivozira economic ivozira babwithia in public domain bamwe barambiriria ngwe KCB muntu akaruma 400,000 na agaita never to come back uka blacklisted in Bankers Association of Kenya pipeline inara tukaikwa stories geothermal company Meru Investment and Trade Corporation no menga tueta atia tuikakua isasa waito tukuane. What are you bringing on the table? What have you been doing? Ne ate wethirite ogitira antu ba Meru kana community ne ate benefitite bwana ote waina thina na mantu jariku lakini in discussion break Matu now okay or maybe it's not about record tia mtu it's about popularity kwenda kwithirwa kina kwebwo nkwirire mbambiriri popularity embensunda is unmatched
mwanka thai na auturi oni ni ndigurwe bau bange bo ino ntwa Meru ibaumbelewa ibakumiabura tuturene na itukume na itukumenyana bau bange irwiroro ngakwo bauchia ioni ndiguru ko inyeke ya zoni nganeke yambi no bensunda watela bensuda muthikire tweet break kidogo yore bia kuweza kurekera haijawahi kuwa moto ya kutela mpaka utaki break tunarudi inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tuni yeku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadili fulani hapo tunakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika mbili tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika mbili tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai. Niokolee mdau. Dakika mbili tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee. Changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika mbili tu, dakika mbili tu, dakika mbili. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tuni yeku. Amwe nayo kwithirete na arwiri baba ingi ni wadi siasa chayo cionekete gwita na mbere kurura mutao uria ntuko igwita nayo tingi ndi ni wadi ya Kithiria ri gicigo bunge gatigania West. Petro amura ndiatareka gwatia makoyo ndiatoka watia antu amuriri atiri atu tutiite into biature imbi tukona amwana siasa na kwiri imbi we ngokona mwana kwe ata school either na kwenda fees akona mwana kwa thiria chukuru akona ngwe barigana lakini antu baba esa waibando bedete no ndichogura bona tiegura tio kwa uoge ya kwa ilinya jibitare jibwethetwe area hii jibitare jibwethetwe ndio lakini tena ndawa no tondailia kithimi akeke tano uthi mwana wa kithinyo maomba kulovira ngui amwandikithia samwe akithirikari ne kana nyeki kampani ne ira ingi mantu ya yonthe yarikuo na thiraniri yayo owa kuma owa kwethai yonthe ya mamire na igwo tutukona kaba owa ekuo kenda mantu ya thea sawa wandeji amona bobo ni kurukaira mathina nkabo jario umubu nene amona kwithirete into binge bya kuigunira tingore mirogoro rwayo kwambiria njuma ineje watania na mwandiki wetu Anteto Finia Simana akiaraniria na akari amwe na siasa bagi gutariria kira kiongo bakwenda kuthithiria kariba wandeji Tuiterikone. It's our beef, burger and chips, chicken legs. Ombe kuthithirio bia kubia nguku au we biashara eno. Ndio twathomithwa course ya spinning. Ni mwaliombe ndene ni wa gwita Ruraya. Ni cute. Ya lapre. Kundueria. Ali baite. Ali. Nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona Nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Uma mundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Dwa Meru Bita wa munene gitongoka gwi kuretekera mubango jo atudunkume ndene ya Weru TV jumene cionde mathajo goro uri gwaku umaririte nyingine kenda tukwatha kirira tukire biashara cietu faida kaya magana matano ni magotomanio nkerera ngarera ciana ciakwa na nona gute muntu ungiendagia igwa thiini wa tauni eno ndaire ankonenkero anantu bare ya kuye batura kuija Mumiru arauga atiri bitite munyakeri imakubia reja maingi gwe mwana tuthunkume ukubie gwaku ina kuri netegemete mandikwa ni thirikari ofisi na twendereire kuruta wira wonu twagura lori na twacoka twagura nyumba na wira wonu wa iratu kurukini tucemanie na mutaaramu nikenda atwathakirira utongera dhamana ndene ya biashara cietu uplani urogasivi na imbesi ngano gasivi ki service nkuthithia
imbinge mpumba kuongera kika biashara kagakwa ukorerwa ni Ndene Weru TV jumene cionthema gatuthunkumi kuri na umithio tutonge na uni munene gitonga wa Kagwi. Ama hapo. Leta driving license. Ala, ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni muziki gani wewe hapo? Hapo meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunakuuliza ni station gani bwana? Angalia mumbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM. Umamundune ija weruni. Mubango jo muri misero gujo kunyera ukarinde umaririte kwa kundu twa kuthomithia mantu jare jaro ja mero jore bi ndrendete matunda ja grade 5 ete season ya matunda so za off season fruit the off season fruit ntiringa kawandi kuno ntofo kuma ria ndamberia kure makawa gutemwa kanyajo mu tagura machine ciakwa ke kutetheria muremi machine cia mbeca inkai compared ke machine ira chimpota ginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium Meru tubui kwithira itwe tukuthithia chocolate ira njega buru nthiguru yonthe muyuthi no itengo gikwe muyuthi nombe gwita ngugeje itinegana no kuthithia bwana kwambiria ndande nyoke kaira na kabuyu ri utekwa kiazi totiga kuga ote ngugeire ondandi na ngugeire o na ndikuthira guku kuona itionana na mirimo itionana na rukuru na gintu giaku ya karakithiri no gwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete gukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira o iro rukaga para kumenya taragara nyombe mburi ibati kwithero ya kariata tigirire nyombe ya guru pula mburi tagathie nya hapa and down strawberry kwina ina twitaga split na kwina ije twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwoguo yanda gwemo karana kethagwa ikanyitwa anda watutatu thoko ya makuyu na kuthithia variation kuya ruju ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona ni fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke mwisho kome ngokwera ndeke mwisho ne kauma ng'ondu yume ng'ombe ndeke mwisho murungu ngariro murombete no eka umariko ugakurukirwa Ndene Weru TV kiri mubango jo muri micharuruku Kienda muthikiria tutena mbere na rori retu kurikania Quality Masters athondeki pa mutu jwa nkima jwa maize meal kavagara na ndipe na brand new jwa kuruga chapati na mandazi kuma kiri kampuni ya Joy Millers Quality ndiro ritora katikati Meru igurire supermarket ya Maguna sama distributors Meru Makutano na mutu ate Demancos Lare Town randia na Joy Millers muthikiria namba shithimuni 0723 730539 kana 0733851201 Tuchokera uthikire na utegeri wa weru ni bana tubokwithira wina baturukirwa rwari na twina Kiki Bensuda kana Gakii Mbui-Mucui kurietekia women rep na tikiti ya kiama kia Jubilee ndene account ya Meru tukiaririo tuko Meru kirwa rwari ntetuire wetana mbere kiri ngwataniro ya Azimio. What's really happening kiri Azimio? Meru. Na yeah, especially Meru. No ndo kwina group ijire, kwina group ya CSP Tamunya na kwina group ya Gavana Kiraito Murungi. Seems like rivalry is getting deeper. Now, na Kiki, does anyone has a problem with Bario? Kana the only problem is Manyara?
PS bari burato muiche kutire ethira aina mantu ja kugutirwa kuonde na aretira is a calm guy ati na history ya kuintimidate antu na outo sasa wanwe tuivero kinwe ari coordinator nontu ni mtu soba kana mtu aina madhoani ya roami ati kumeneria kana kuintimidate antu ikana kubakinyiria mantu bati kwenda ou turi okinwe lakini kiri uonge Secretary General wa the Bas Party kinya goro indira wite forum ne mwenda wa ati kubwa kuithira ai coordinator nontu coordinator wa Azimio ati bati kuithira ari affiliated to any political party nontu ethira ari arwamirite kiama fulani na ina candidates bawe no kaka inyelie candidate bariku babangi ibwonto ndirawire ou na woni ntekirano kambarakia mantu yo indayaririe kinya ina high offices na ndaua muntu ate kubwira mbi itonenkerwo ngi in his place nontu kirankera mirwa ntukwira twari na our incoming deputy president Madam Martha Karua kwintuko area wenka was it Wednesday last week? Yes, last week. Na area na gavana wa Meru Kiraitu Murungi aratangaza araua tukethira twina baba on Saturday na agatangaza Mugambi Manyara ari coordinator wa Azimio Meru gavana ikuo Mugambi Manyara bora atwirire and these things are on record awire I will crash Jubilee Party as from tomorrow. Yani kuma arunga crash mbi. Why you did do that na Jubilee ne Azimio? Ni actually ni onene ni Jubilee na ODM. Ni onene kire Azimio. Ende muntu akuo sincerely na aka atala inyanto baraba aka crashi omware Gakii Mbui nontu na ukompete na candidate wawe wa mbasi muntu na kubwire ethira coordinator wa Azimio watela ki ikwenda turia Mugambi Manyara actually atwira allegations ichi agukethi chiama na kuri mtu au kire Facebook aritwa Ken Kabix. By the way turi live kire Facebook fan page ya Wero TV no warene batwara na ukarani na Gakii Mbui na Ken Kabix ariuria Mugambi Manyara confirm kwethirwa ni ima na kuintimidate leaders kenda bethirwa be support Kiraitu Murungi. Asante Ken nchamba bethe arua ama in 100% agreement with Gakii Mbui. She has slowly won the support of many. Charles Kinoti ya kwaloka wa no one should intimidate Bensuda mpaka kwa ndebe. Salesio Mutuma Dhuranira, asante sana Salesio arua na tudi atilete bonene. Morning Mato remind Bensuda the role of women rep is not oversight it's not to oversight county funds akawa or the governor in that matter. Akawa Meru county race has shaped up to a 2-horse race between Biriri and Mama Safi. Akawa she has a job is well cut out if she intends to make any impact in the race. Ni Morokingore kiri Facebook. Muguna Mutueri arua pride comes before la for politically mending bridges acts like an assurance to a better future. Mutai Loy Ford arua Kirinyaga County check your frequency. Okay, tori kiri Go TV channel 96. No tuone tori kiri Zuku channel 39. No tuonore Teresia Kirinyaga. So now Kiki Muroki arua atire kinyama ethirwa women rep ngwe kwetethirwa iri ku oversight county governor owe ngwe ku ni ku oversight the president kana the executive ya national government. Nothing stops me from doing that at the county level. Nonto ngoye kwa ikethira iri affirmative. Kiri affirmative ko offer civic education. Ikethira iri kiri my docket. Na kwa ukwira antu ba Meru into biobora biotumirwa kutethira kwena thina iriku. Uwa mama utu ino e umande puthaia te puthakia pu
na bibyo bimwe bikoroma rutere rurungi sana. So oni as I work for Meru people nkethaira nkibathomethia na nkibera mantu naya wita boya na naya te wita boya. Yes. Look for Mugambi, time is angerie kuchoka clip kau. Okay, while at it kiki mtuaje kile Azimio yora karimi yakuririe. This one ekawe the bonene sana Azimio Meru. Take that to the bank. Okankoire. Bora Azimio ya Meru ekari nika okia makiri na interests chiakyo. Tisa sawa? Jabu kuibwende Mugambi Manyara akingand Bas Party furiously against any outside force. No kuona? Toa yakire Jubilee ni ono mwanka kana any other party. No mwanka ithire Kinyayo ina interest chiambi chiayo. Ibu ntoto kuwa kureta harmony kire Azimio in Meru. Ikwa appoint Azimio coordinators but affiliated to any political party na bate na interest. Na bate na interest chiambi chia siasa. Muntu ya Mugambi akethira ari partisan. Nonto akapendelea rutere rwawe. Atuchwa Mugambi imwekene hukuma tuone kethira twamuhatanithia atwire allegations iji chiako how far they are. Kana kethwa ni maburi kuburio Mugambi ngomya no tuona TV ne please chukua simu na wakili ironkuwa atiri thina chia Azimio weteka kwende chingei ubo kugeria kuwa ninene itinene nonto fabric ya Azimio has been put together by CS Peter Munya. Sawa. Ne puteto together ne CS Peter Munya. Nende babangi bakugeria kuyotonyera nonto kenda ba benefit na the wave that has already been created. Ibo babati kuja kwa upole. Ebe ya pole ba ukuma nyumbe na betikiru ote waina thina nambi. Ote waina thina nabo. Uare baraina na ubaki uaringira kure president ringira oroke ndare. Uato maisha ya Azimio to yarendelea. Bahati na tumiriri ntuko Jumamosi ya we ari na mate Raila Odinga noka president. Ndio ya bunda atisha wankera wa Azimio ina principles chiayo no boki nyani nkabera. Azimio ina principles chiayo noke ya nyumba ya kiorende kubati kurio konwara otukuana ikithira kuona nyumba ni ukubwira ikuoti uriro ri ori arobati weta atia wakaribishwa ukonwa gite then ukaendelea kwariria mantu yange ukimenyara ukufixwa. Yes. Eto Gakii Mbui ni mururi wetikia wimirep deni account ya Meru mbere teta kuraya no tikora twina ndeka ikoniera itano akibetikiria dukani ya Meru ati nkruki ya Kenya milioni 3 bari mparene kaiteneka na literally antibo kuimpara lakini tunaweza saidiana na kampuni ya Safaricom ni tena mutaratara na Mubango yoba weta pamoja tuungane Mubango yoni yote irati ni tutedha ni batu kama wa Kenya kama kawaida na no tutedha ni okilokera bonga points yetu okethia atia inya *126# kile line yaku ya Safaricom ukareta options au thura option ya mbere uni option 0 ina pamoja tuungane kuma ukareta options zingine nacho option hiji no yana either bonga point mweka na kiwango kiroko okethro kia afford kuayana nikienda tutethia Mukenya mwenzetu kana ukaya na bonga point grina maana 5 yi yatetheria bonene sana kiri kurira mwana bya korea kana urire family yonde bonga bya korea na bonga point ngiri 5 kana ntora yonde urire bya korea na bonga point ngiri 50 I can assure you bonga point yaku ile antoa ya nonto ni Safaricom bako management ja watawanunulia chakula ya michere mingao mauta ya kurua na kadhalika at least mtu arabia Korea and guess what akare nonto bwako clip hii korega kuconvert mato aichezi apparently too bad nikogerio me convert yaja chala tunaye kiki gatite kire comment chanto kire Facebook if you allow me kuino moku atire ari sorry umbetekere umbekanya sure. Zakazuki aruwa
this is the lady of principles, I might support her. Nawe ongerua anaitwa Lynn Kinoti akaua Lynn Kinoti arua kakuriara kwethira uweni wote ongeretikire women representatives kuringana na wa kiri candidates ba women representatives ongenwe ni Dennis Tusha arua niko na nyinya Ken munene Ken arua Kenya kwanza all the way, kwani nyinyi mko Meru gani kuringana na Ken babu tena ground Kuongea kuga Gakii kwa sawa, lakini shida ni Azimio ras mutumani ikiwa Pentagon gekomene ongea rure kikiwe tenteresha ya kiurombe kura na ntubaizi antubaire akibaraba kuromba getekia women rep so kwera na kuinvite Gakii. Asante. Tugeta na huku onde tuendelete kuthulunga Meru muno. Gakii twetete end of this week. About Meru kwanza na Kenya kwanza kwethire tongereti Arua Azimio hamna ground. Ni tumwitikirie tu ari uwa kwaria but ni kuoneka bugo kari Raila Odinga baba na mother wamekoya mlima na Meru inaonekana ndio ground nzuri zaidi kwa siasa zao za mlima Kenya. Kwa hiyo Ken kato amuira tu tatu amukaribisha kwa nyumba ya baba ni kubwa na viti ni vingi. Orero okay baba mama mamba Mavia Eric my god. So how do you plan kodil na manjonjo ya nonto kya kwethirwa Mugambi Manyara amwe na bario nebo coordinators ba manto ya Azimio ndeni account ya Meru. And if this persists kwa kietu ariko na tukithiria kiki nonto over time manto yante kona jaka persisti nonto ko inara tore candidates to bati kuikia complaints chetu na ninkomenya igate na ninkomenya igategerwa nonto utiumba kuija utonya Azimio 2 days na ruare mitandao neko kuthunguthokiwa uratirende kuua ngavana kiraitu tosha atatoka Azimio te kwa Bamwambi itichiariri kwa omuchi. Azimio ni kitu tunashikilia kwa sababu thirikari ira tukwenda ithirikari yitu ututethia. Thirikari iri nantu very clean batethira baina inini corrupt deals na baibo tukwenda batethia Kenya, na kwa vyovyote vile baba na mother tuko na wao hapa kwa hapa mpaka waingie State House na ningitonya mbunge kenda ndi present ya Meru mbitikiria ni ndombe ya Meru kura. Ameru beto manto ya maingi twaria na ya isasa wa yuicho siasa na ndi arukirirwa ruare nkoboromba na kuini ya kunene tariki ira kenda mweri jwa inana onara konero ri nonto ntukuino ithire kinya tutira omboche mania lakini baba ingi twichiene na bogo kulukira mitandao ibaichi Gakii Mbui-Mucui na ni atembita ira Meru mbwire ntiburingande nkabumenyera na mbwire intobia Meru ni ntibire ya kana ntibia kambimenyaira kwou na kwa unyenyekevu inkuboromba ntukwira bwe pompe support yenu kiama ni Jubilee na ndi namba 6 ki karatasi karaka kuringa kura na rieto rare kethira rikire ki ballot marito yakwa Gakii Mbui kwou na winyi ya bunene inkuboromba support ya Meru betu bwendelee kundombera kura nau na ara kuonde buri ireni antu bangi achore benu family chienu Gakii Mbui noe akobwa gitine kikia woman representative tukona na ringi. Thank you. With that ukithiriria buru ogera Mugambi Manyara Ntina thina na Mugambi Manyara. Really? There is nothing personal. These are politics. Na reyite bubwega muno nontu thimwira ndingire bombere rwaria ni rwari very sober. Lakini kwetira uambiria kuwa I must support kiraitu murungi. Kambire Mugambi. Kana you overreacted? No, I did not overreact. Utiumba kuija ordering me around ati kethira inkwenda kuria Azimio I must support kiraitu murungi. That is not constitutional. Ite aigwikana. But mbere Mugambi na barabangi bathilungite ngavana
By the way, these people ibo bathukairie kiraitu murungi. Nonto there is a day I was with him ara Serapak. I got an opportunity to atukuani akue. Ngavana Nkethia Bensunda abari ekunda mwira ikwega ngavana. Tutonana ndamwira ekuma ndira umbo tutaharaniria. And we had a very good conversation. Nambera babwire na candidate yonge Felicitire aliye ina Meru. Nore Meru bakanthurira nwenga ita nwembi ngui. Those were ones chiao chiangavana. But we yakire antu baba muthiulunkite ibo ba umuthukiria kura. No ntu weta kwira Bensunda imanyara na baimanyara bangi ibo ba umuthukiria mbi kura. Na murimo yo tutikwenda yo ya Azimio be yana ne okumomora nyumba tutikite to sacrifice it a lot gwita atia gwaka. So the likes of Mugambi Manyara Azimio leadership iba ikweba mweba ebie mbere mantu yathuka. Yes. Thank you Kiki. Thank you. We time imeisha. You are out of order today. Arika kitemi yukothira dera computer. Ato tigere. Bateomba na on. Abakweri bateomba na Inya star 81